Agustin Kramsa phan sodak pen KKC atum lamvoi kipi. Khatia long police atum lin pho mui kani kinep tunrong. Raipong Havar thangnar kaching thur avipu soren be kaningje ke angkur kavyalam pusi BJP claim batum kaningje. Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponi tha. Kidamtang pinang anani KKCA pen Inglong Kiri Sports Committee ang bong longle kachithialam ki klanglo. La solong Karbi Anglong rong sarame mate KARAA amepu Agustin Kramsa ang bong chijok dun pen KKCA phan amowang vielam kidindun lapen arluso pimar tumaphan se papatem jengke chilon lepu aputhak sodak pen lamvoi kipi. Lason se oi puthe oi pithe oi sumthe alam the Karbi Kuru Sarching Rumame mate KKCA atum ke hangkaning je puthak adayareng chitunang jipura Karbi Anglong rong sarame mate KARA ame phu Agustin Kramsa kaning je puthak aru chikloni phaing ko player ni Karbi Kuru Sarching Rumame KKCA anparta Karbi Anglong rong sarame KARA along klembang borsing phangchola pen arisang ho tumpen pherangkia mai pen kebang jilangani Agustin Kramsa Nangli jonghe thek resita lapuson amu ke bang vialam monon phi ningje jedet nangji pura sodak pen KARA klembang borsing phangchola pen arisang ho tumpen lamthi chipaklang pon alang ipam ka ri bangke Agustin sa pithe puri he memang puri dan ges ipi atum pisar pi atum nimala atum puthe pore bangke la chokche Athena genitum initum punang tatpo sining pangrap ong pangrap si sakhi god hudigot hormai ong sa ot adama long sa long pen chengro kisung ni boy long chengro julo puro di do long chengro kai kita anamena ko anamena ke hola kisanam da bang kai kita anamena lo adoba tinta to hola hongini atu along chuo tu pithe kisung da anamena pe phalo Kiranya phan, bangsong long ri, bangsong long pa. Rendong ni do phan, pisu pe. Itong phan, ron mai iteng phan, titi ding man phan. Hola so bangsi itun lang po. La si jemi li pili budamangke. Hola jitu apa sinam sa bang piti puri. Alo chu ni mereka hang oli budamangke mili buyen de la chini. Kasi alang li prabjim pen Karbi Anglong rong saramai long hesa pukite mai phu bang so mai phu bang ga hopo ni ning samo kita me ni nang sam tahu so bang alang li aroma rolong piti puri he memang nak di bangke lage isi bang ete lage kecok celebon komiti Karbi Anglong saramai nang li hola nang ni thang amat nang li hola so nang li Rong saron nang li kungkre nang ni thang amat la kong orang itu la hem di pi bangke la so bangke nang li kita sa bang klem kita si kini pusi diri nang ni pan tuino la pengisi la dak ilitum apan bang ikemang pon dak kadoma klelo sar la pengge doktor sar tunong hang la pengge MP sar mor si tiso Bangke AMC apan cuniri lo lasinang itum la nitum Karbi Anglong Karbi Kuru sa cunang mayalong laso jitu itum la ron bandarong ho bangso kadom rakli bangso tetai bangso along le pilang long nang tum prapin pen nitum pan aron banapan kadom tak yedim hempu mukrang rasingya itum kadom tak ye panang tu pan prapin pen long le pilang nang ipipen nang tum prabin pen bangso aron teng pen nang tum pota nang tipasi tunilo Di pupen govinti sola pen long sodaring ti Karbi Anglong live Khatkati police station angkang national highway thongke brasir kep atowar pi Khatkati SBI athengno police check posalong police atum aron ripen kipon chonghu lin pho amui kani nep long check pusi pherangki anantirang pen birta nang pali
Birta kilong duna tengke police tum kai kia son do de sang se pen ami thang sai ka chiklem ba mahut aruni phai inkora pliani ada por phai kresia por malom ihum LP truck number UP 3880 6178 Manipur pen bang bomsi Uttar Pradesh an kidam bo mahut kahun thedun dokok jok khang dun si ka kuruk dun asai deng dun lo lapusona por hut truck ke binar lo pen home truck si tin me mera ki hormu long pon lo kinep long check a hormu kani mate morphine pusi pangthek ponu kaduka ve lin phwa mui do kai mate gram suri plira pharona kebra truck sir kep an do labang solong inut rabhu asopo faim artaning kan thong kebra pli aphan neping nang ponu ahem chodipur road kalan sambal Uttar Pradesh sor pusi pangthek ponu kinep long kani somindara hithia long ador kuti phoan doji puta ananterang pen pachini pong labang so sai long bukajan SDPO Rustom Raj Brahma khatkhati SI Biman Chetia Jitumuni Saikia Karagaon in charge Somdon Swargaria lapen police abitung tum pen pensi kani nebdunno non kaduka ve ason anta police tum chipar deng ponsi khatkhati police station along B pondo bukajan penananterang lapen sangti dipen projenterang Karbi Anglong life APHLC Klempang Phu Soren B Kaning Jepon Jaipong Havar along ke kaching thur mate development of pin langpu Kaning Jepon ke angkur aphulong kavia lampusi kedam tang aruni phai inkora ke thomani BJP songja po tumpen pherang kya mailong ning Jepon aru che kloni phai pli ani kang sam por phai pli malom Jaipong Havar long BJP racharya song Klempang Phu bang phia tumpen pherang kya mai phapono bangso ki phapon along APHLC tum Jaipong Hawarlong me nang pe dohut Jaipong Hawarlong ki development ave pin lang pusi jongpon bangso puthak langdam lo pulote development ka ve puke pudamasi une atheke BJP khibo mahutsi langhin Jaipong towar ke ki ek sitame silam lo lapen rongro balustame MGNRE GA scheme dengponsi toware huyan parta school ajon sitame pacheklampon lo development puge ki du ki boy aralatum PM Kisan Arunodoi lapen kapre scheme long ale kechu endun long ke development henlo pusi phirang kya mailong ningjipon mailong thangnat rarapan chipu pen jasemet rat charialam avipin pen ason scheme long dulo anparta lem salong sitame akijoy pen sang he huan parta ration card ka vetum phantame pipon bom luke pusi puthot lamklar pipon thu lasi APHLC racharya song tumpen lapuson alam kaning je thapa bangke angkur kavya lam no pusi phirang kya mai long pen than paklar pon thu development panele pu alang li ki jongpo alang li tun hello Jaipong hawa lang hina wa rolong Karbi Anglong pudam pulote lokon be rong hello tobar ki dong ponlong cheng te ko pi development lo alang li chi chap cheke soren be po munit pilo amega be ma lainut radatum lapan ke khinde tang mate radatum ke lapan ke bisas masih bisas se taso bangku apan ke athe kidam tang por hut tame langhina hawar ke do Karbi tumpan ke pathera abang fulo alangli duisi rongbin pu nangli tuman media korte dumda chini rongbin pa men pen kande langhin ke do pro Karbi tumpan ke pathera ko lasi lapuson abang fu fan ke nili tumdak langhin ke do pro Karbi mate Jaipong salabor mai brik akar bi ke alang lia leadership ke kroyun e akola puson mentu prung menit long ke dodun de pusi patumi APHLC meeting long sitame nili tum awar pen ke kang ar lo APHLC ke noni phong ke Jaipong awar ke kerem pa ke par e si pare prak pula ke colong pot colong le pula bange alang litung siap pap doi lasi lasona bangke alang litung hemso sitame long lo nili tum si ke kimpi lo alang litung hemso talong lo angkonon la PM Kisan ha PMG white alang tumlong lo nili tum si kimpi lo alang tum han patang piwet lo engke la hai tum len jong si development long li buti lage ani je siap pap ji bu lage doktor tuliram rohang CM han ke anong nu pinang le
alang li kiningje ke angkur gawe alam pusini pudamji athe alang li konane lem salong konane lam ke thelam komane party bang chipi wong komane party bang si cheron wong palam bang ke lake alang li methangta kiningje tap pusini li pudamji athe alang li sitame ladak lem salong alang li APSL silong le klem bom pusitame nilitum lem salong bang ke nilitum sang komane APSL si bang sang pipedet nilitum along ave la pente lang ke thelam sitame la puelo alang li pulo BJP atom bang si chipi wong wong komane APSL si bang pipedet hala inut bahani kipi kelong le do la bangga hokalam sitame lake on process non kuribom lo tanggap po hala bang hini phana bang ke non nilita control room ben chinki bom la pente ilitum MLA sar sitame nang chinki pi bom hawra kap MLA sitame nang chinki pi bom arong ako nonta ako nang gele thupo nonta asam dorson astenta nasi jok hedet po nitore jok po nitore BJP along si jok ta jok po nang tu ke jok lu tum dore lo nang tu hada nang tu se ke jok lu lo nasi nang tu nang pu nang ne develop le lang bu ke nang pu du nang ne kumane ot lang nu dak nang jong onoi kumane chong hu dak nang jong onoi develop non ne lang pu lok ke nang tu nang neng je mas nang neng je ri kali ke nang tu se nang pu so lap ji dak nang pap chero dai Langhin pensar pangring ti Karbi Anglong life. Lakhan ko ratrok Duarbaguri MSC constituency under KSU Duarbaguri head brancher hinpen patir piponsi Deithor Muniram Langne auditorium hall along felicitation to the HSLC and higher secondary final qualifying candidate cum education awareness program kidengpon. Lason si KSU Duarbaguri head branch president Sarkuru Tirang ki chari ponamialong aluhi sarpoman pen kachetong dun lage Dilip block education board chairman George Rongpi resource person Sri Richard Ingti sub registrar marriage officer Dhekia Julie co-district BLCC chairman Sonjoy Teron Duarbaguri BJP mandal president Amoron Tirang government model college Deithor principal Dipok Bora Harlongbi Velongbi college principal William Singnar, KSA Dehori Rongbongkhat branch president Robinson Rongpi, Duarbaguri constituency Ronghangasar Anparta Rongasar Khaya Singh Terang, Deithor area Rongasar, Deithor Lem secretary, Deithor area high school ME school teachers Penchenglong, Deithor area tum kethekidingatum Penangan Chetong Dununti. La sipir the munira kailong ke misenasai deng dunji protangte education thekvek nangji. Jongsi education paprang ponbom lo pulotangte labang somunit akai longke thangnar kisumta avilu la penjongsi education ahin paprang dun un e pulote labang somunit akayang bong theta na kisum kachitong nang dukok ta thek la silabang so pirthe kisung pen ke pajok ponji pulote pirthe adang a guidance apia potum pinangan education ahin pinangan chipaduk ponbek nangji anote labang so pirthe kaike tame light bulb asonsi thiang dang po Lapen kai kita klar bong son si thek long verpu. Lason thak thak paklar bor ver nang pu mate students atum anso se paprang dunang ji pu mathapon si Duarbaguri KSU head branch atum pen kai kita me ning chit hit e matha bom pen pineng an pen khong ni an HSLC lapen higher secondary final qualifying candidate cum education awareness program ki deng ponasai klem pon bomdo. Lasi pinita HSLC lapen higher secondary students atum pen pangrum pet pen pharoi si sose students atum aphan felicitation program deng pondo lapen lapu resource person Sri Richard Ingtia hin pen jumisen students atum aphan in futures mate career alam satame than pon pen ki jurahut national anthem alun lun ponsi felicitation program mission pen pajut pon people piklo dak Duarbaguri KSU branch pen dak bangso student felicitation program class 10 tum phan la pen lamit high secondary ki pass tum phan ki bipon pot super pikla athema education ba somar tum phan kirung mana ka kenang sot non da KSU pen sipati pon la ke si mepi galang posine pura athema itum isia saram the ba isi kinenge do education is light in the dark to kangting cook
Inobani phajang si pavir da ji puta education pa pahi da non ta so oni tum so apoyal ba bir da ji la so pot sila ke SU tum pen la phang so pati pipon palam pha chur par pik lo mesan alam KSU Duar Bogri Head Branch Pen ke patir pipon na so felicitation program mate HS la pen HSLC ke pas tum phan karcho pona me ke ding pona long nili phan sita me resource person na poisa pen agi hang pona pot sita me KSU Duar Bogri Head Branch ke japona president la pen secretary pen chenglok dak kachirap don praija matum phan an sita me akeru pipar pik lo la pen ke pini bang so me long tum long alhui sar po mate chief guest pen agi chitong dun block education chairman Sir George Song Pia ke hai nang li sami tum long chitong no la pen ke BLCC chairman pen dang lok rong sir la pen dak kado ke college principal la pen itum no teachers at once tami chitong no la pen ke la ke pas also mar don tun sami pini bang so karcho pona me long lang tum chitong selia acham na pidon lo la se tum la dak pini la bang so mai long kado ga ve pen HSLC ni tum 114 la pen HS total 59 students atum phan ni tum archo pon pu palang tum hasame chu phapon lo wai phits tame aja ka tum bang school ke do boma join ni mate kaprek alang ni tum anjo se angdeng kang tui ka chari dam ye phan kaprek adim kedam juilo join ni nang chetong long dalo wai phits tame alang ni tum phan sta ni tum ladak amyan bang ke en pon long lo. News report, Karbi Anglong Live. Kidamtang aruni pha inkora plilapen inkora pho nini Farman All India Progressive Women Association atumpen chipatir piponsi Farmer Growth Center diphualong All India Progressive Women Association interaction session ajamek kidengpon bangsolong Karbi nimso chingthora song mate KNC atumpen chirap chitudun Jaime ka tengpen ada porphai ke pen songa lama ingthur ponsi puthot kalitang tumaphan chikimo padopon puthot porphai kri si pen me pang cheng ponsi aluhi tumaphan man ke do Karbi poho pen archoponlo All India Progressive Women Association National MEP mate AIPWA President pen kaning jepon non kechari bom BJP sarkar tum a slogan beti bachao beti padhao pa slogan ke hang jongjong Athe sualu tumaphan ko anma kerai kom nang jiateng raikom pipono ipusi nimje nasi India long ko anma sualu phan kerai kom ajakong ki pipona tengsi raikom pon paminangji Anparta All India Progressive Women Association Kongchonbang Mina Tiwari pen kaning jepon ke India kang pialong AIPWA amek padopon sonsi pinyabang ke Karbi Anglong si padopon lo Lasi India kang pialong sualu tum ke jokwan jum piklang lasona por hut ilitum sualu tum kilong nang jia jakong anke kaike ta chirok tok pensi donangji Dr. E. Ratirao retired scientific National President India Progressive Women Association apen Secretary Mina Tiwari National AIPWA Manju Prakras ex-chairperson Bihar Women Commission Dr. Sudha Chaudhary lapen Karbi Anglong Women Justice Forum mate KAWJF atumpenta chitongdun National Council meeting is going on, IPA National Council meeting, and we are all worried about the atrocities that's happening over women. So violence against women has been increasing in spite of Beti Bachao, Beti Padhao, whatever the slogans are being meted out to us. So I think we find that the whole structure is now towards not they are not actually trying to save the women and the girl child. It is against the girl child. Lot of things are happening which are against the girl child. Trafficking is on the increasing, and all the government schools are getting closed. All the private schools are getting into the business, and I have found recently that a child is being thrown out of the school, 11-year-old child, because she is failed in the exam. And that kind of things are happening. And in Karnataka, hijab issue became a big issue where the girl child is denied writing the exam. कि 2 दिवस का एपा नेशनल काउंसिल का मीटिंग है, आज से शुरू है और कल खत्म होगा। तो आज ये पहला सेशन हम लोगों ने एक इंटरेक्शन सेशन नाम से बाकी कार्बी आंगलोंग का जो महिला संगठन है उन लोग के साथ एक इंटरेक्शन हुआ है, और खास करके पूरा देश भर में महिला
का जो स्थिति है और पूरा जो माहौल है ये सब उसका ऊपर यहाँ बातचीत हुई है। तो खास करके पूरा देश भर का महिला और उसका महिला का जो राइट्स को लेकर और बाकी समाज में और जो पूरा देश भर का जो महिला के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, ये सब जो हम लोगों ने जो चैलेंजेस महिला के ऊपर जो चैलेंजेस है उसका हम कैसे हल करें, वो कैसे आगे ले फाइट करेंगे, तो ये बातें यहाँ चर्चा होगा। तो अभी हम लोग के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल प्रेसिडेंट है, उन लोग अपना बात रखेंगे। और कार्बी आंगलोंग जो अपनी स्वायत्तता के लिए पूरे देश में आवाज उठा रहा है, देश की संसद में इसकी आवाज उठे, इसके पक्ष में हम लोग खड़े हैं। और यहाँ की महिलाएं जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी स्वायत्तता के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, हम उसके साथ हैं। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो महिलाओं का संघर्ष है, उस संघर्ष को वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। पूरे देश से आज एपुआ की प्रतिनिधि यहाँ कार्बी आंगलोंग पहुंची हैं। अपनी एकजुटता दिखाने हम यहाँ पहुंचे हैं कि हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा ये कार्बी का क्षेत्र, असम का क्षेत्र और या नॉर्थ ईस्ट का पूरा ये क्षेत्र, जो महिलाओं पर यहाँ हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, जो यहाँ पर अडानी के जरिए यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूट लेने की कोशिश हो रही है, जिसमें हमारी केंद्र की सरकार उनकी सहयोगी बनी हुई है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और यहाँ के लोगों के संघर्ष के साथ हम अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। Dipupen Govintiso, Karbi Anglong Live. Pinya Birta Kalaponsi, Kang Ton Poniglo, Kardon.